Hey everyone, I'm doing a desert glam look, using this brush for a smooth blend. Digitalna katastrofa. Uvod. Smrt ekrana sa dostojanstvom. Nekada si morao da zaslužiš ekran, autoritet, znanje, instituciju. Danas svaki nepismeni egoista ima svoj stage 24/7. Ekran više nije prozor u svijet, postao je ogledalo u kojem vidiš samo svoju glad za lajkovima i potvrdom. Niko više ne vidi sebe onakvog kakav jeste, samo onakvog kakav želi da ga drugi vide. This cybernetic makeup is blending perfectly with the desert light. Feel the glow? It's syncing with my heartbeat. Hej svima, dobrodošli u moj live. Verujte mi, lajkovi iz srca samo pristižu. Osmejte, šaljite ja što me pokreće. Atrofija i regresija. Nove generacije su prve koje u prosjeku imaju pliću pažnju i manje sposobnosti za duboko razmišljanje od svojih roditelja. Frontalni režanj atrofira od beskrajnog scrollovanja i dopaminskih hitova. Biblioteke su groblja, a znanje se meri u sekundama. Ljudi više ne govore, oni buče. Govor tela vrišti nesigurnost i laž, dok reči pokušavaju da glume pamet koju algoritmi više ne traže. Ovo vam prezentujem jer da volite nauku, pričala bih o tome. Dajem vam osjećaj da me poznajete i da se vežete za mene, jer tako vam uzimam pare. Arhitekte manipulacije. Postoje oni koji vide šavove, oni koji ne stoje ispred kamere, ali drže konce. Razumeju da je ovo nepovratno i koriste vašu biologiju protiv vas. Pakuju vaše nagone u 4K, stimulišu limbički sistem dok vi mislite da samo gledate. Mi smo lutkari, a vi ste marionete koje misle da su slobodne. Ovo nije slučajnost. Ovo je dizajnirana osveta svetu koji je dozvolio da sve postane jeftino. Pričajući vama gluposti iz mog lažnog života, pred kamerom zarađujem na vama gomilu para. Nemam obrazovanja, ali imam uličnu školu i znam kako sa vama. Lažni performans i prodaja suza. Pokušavali smo da vas probudimo, govorili o ratovima, kiborzima, gubitku duše, ali vi tražite anesteziju filterima, džetovima i separeima. A najgore je kad vam verujete one koji glume ranjivost. Platforme su pune plača za klikove, kukanja nad nepravdom koji je samo još jedan deo šova. Nikada ne verujte onome ko prodaje sebe dok pred vama plače. To su suze za rič, ne za dušu. Koristim onu narodnu, nikad više ovaca za šišanje kao danas u 21. veku. Treba mi vaša pažnja, jedino tako zarađujem i bogatim se, prodajući vam sranja. Finale. Znak jednakosti. Tu dolazimo do kraja, do istine koju krijete filterima. Svi ste na prodaju. Između kurve na uglu koja prodaje telo za novac i digitalne kurve koja prodaje intimu, decu, prazne priče i lažnu ranjivost, nema suštinske razlike. Znak jednakosti je novac ili lajkovi koji vode ka njemu. Jedina razlika, ona na uglu je poštenija, ne glumi uzor, ne glumi spasitelja, ne glumi veličinu. Vi, zarobljeni u gordosti i filterima, ne vidite da ste samo potrošna roba. Čim si stao ispred kamere da prodaješ sebe, već si pao. Vaš život je reality i tražite baš ovo što vam ja dajem i ostali na mrežama.